Athema itum karbi yang longge media pustame dopik ang mong stame revenue source bangke ave media tum bang ketek long si acar bangke o media tum bre dopik putai sitame media atum ke income generation kali generate unai lasi jak income source bangke economically bangke bag mane sono sungu lasi ningkan pri kepareng deke alang li teron sangho panda churoni alang li kisipadu ko joini si ningkan pri an kereng uno nason si alang li cipaduk pon bompen kibang journey antame achite pading pon bompo lapen lazo si paprang pon bompo bo hirjume ni dihin tapi jono lalo itu media polote munitum isi aman nang ipi sondo mare respect isine pido sitame la so respect ang mong idum ci video theklo ma respect bang nang ipi ating idum ci handle dum theklo ma ba akot adur ci pindeng dum theklo ma la bang itu kadu go beta ci matha poni media tu athema ikup jongsi mana bostu ba respect dam juilo bulte utot kachilong iban sumkru lalo lasi itum la so respect kachibi very pan mangke we should have kapilo honesty trust muni tum hedi pan tuman nang pabisas unai kai kita nang bisas tip nei ikup jongsin nang bisas telo bulte kaita nang bisas sever po lasi ini tum mangke la so bisas bang itum chibi tek nei lasi la so media bulte isi order dur semi tum chipindeng akin mi chipindeng tek nei lapen bang pan nang bisas chubai chukai pengle det nei chubai chukai bulte pini ge dopo penap kya wadat tu sitami itum ahok pet news te paklang sama ahok pet news paklang misalnya news paklang bulte kai kisa itum rata long pen munit long pen itum respect bang long po lapen itum kai kisa ni ikam phan bang ki dedications bang itu wek ni news at inut reporter mainut Pherangke bulte kai kisa mi news hunger news kar i bostu bang itu wek ni mane itum mangke non ge mane na hang go itu dusra dong dam silet ong kaso silet ong bawor bang gaw det ning lapen itu mangke kai kis tami neutrality si doni kumania fever dam wong kumania we abedun vi kumania phange against lok si tokpi kuma phange kiro lok bang chok chi lasi kichok che dim kichok che budun un nai aku kimisen adim kimisen budun nai nilang silet over la sumi ke akimi lok lai klem sidami lahan gini ga kheng nu lok si toki bang chok dei lapen ni ning dok opo la sumi ke aking no leklem sa aking no bai tipi joy po aking mi paklang pirong lapan ta chok dei lasi tu mangke kai ke sami interview pen sin news paklang ni lapen kai ke sami ahok a news lapen munit abisas bang kai ke tum chibini lan lam thedam ngjibasi mililam teng ton toklo